Mame Mao Akwaba Efa Umbra Ghana TV GH so wofre me adwoa searching. Amen. Miti Winneba locals. Me ame dem address yi tudwa. Sense hunu say na bese undi wa Ghana tina ade hate speech ne ehho niam ba say obi kan kwa asema ya de IP ba beche a me man kwa hwe IP man wo TV so nti trace na beche fa Black Maria beche ko Jimmy for hwan na nyansa obukwa kwose sa foreigners criminals a obi tu ne fi nu krom omo kum go for omo bokro no wo nu krom to yi sa nkofo ne dio obukwa kwose so mo begu ni fichire yete Ghana comedy ye nsuo kura anye nsuo sem kura anye eduane a edi edua wa haya aso kura anye pressure we yeso o man Ghana ka kitue bi so pressure we yeso no man peni wa dwini nya adwuma nti akwa akwose sa hoho de abegu oman mu fitire e de Ghana sika sa abehwe mo kuje to abra kwa ne sise ono direct last stars on earth movie no why ne sise foreign minister unhunya se hu se sa adu we e de ntokwa betumi kura aba because aman bi betumi asori abeka se hey o so jimie so ade o man peni kwa no adwuma mre se cheze gold wi an pene wo trimo Ghana na obedi na nkasa de gold wi an pene wo trimo bifufro bianca ntina oba ya 3 days pepe na ati good board na ade nkwasiafo ogu ano na afide ba omia na obeka kire se Ghana ye bie ya nkasa refinery betumi refine goals wo Ghana ene momo de sa nkwasiafo ne ko good board ano na omo be use sa ade no ewie gu ye nkotokuom na wo NDC ni auto aba NDC we nyina wo nya bi ndi ye nche na beba be sere mobile money se mami momu na kwame de me anopa me ndidi 30 40 50 number abesre na afiewe be di atem no mechi enyina agum mesre opem asem na wo se me di atem na enya wo da fa cheme me ye politician ma ye twem nim di ankwasiafo bi aka kire me mbiri bi etwem sa brewe ya me so adaro ma kakra wo ye ho fine unim se ne be di atem mmoa. Yes, Ghana for sintu the end the bebo, but the name so be ban one day. Onu Ghana for papa me pese me ye no. Papa me pese me ntimi nyo na boni a me pese me ye no. Eno na de bia NDC for me ye Ghana for. Eti boni a me ye NDC for de me ye Ghana for. Ene NDC for say men kan kire mo say se wotu aba ma omu NDC and John Dramani Mahama se omra emeso of galamsi a omu se men kan kire so wuhwirim na wadwe no enye adwuma na wonwen se nipa ana akoto abama omu se omu na emra meso of galamsi no Ghana for omu se satan no mo ka je na na kufo betwe 1 week aso of galamsi nya na ye ntro no mutwa mo na ye ntro na enne no omu galamsi no ono sa me je fi galamsi na nyini chen no ana se nyi chen NDC party na emu na omu ade a enyi chen omu ana wo went me anwen se nipa na akoto abama se omu mra meso of Ghana for sabi dem fi say galamsey no since kwame kroma pen so ana bae wono satan ye nwo omu satan NDC party ni kroma mae eti sa we ye wa adwen say wantimi anwen say nipa esa wo ka che say omu na emeso of galamsey no musu wunim wa adwen na anya adwuma wa nyusu wa adwen wa mumma tuwo wadi omu si wa mumma tuwo wadi Ghana for eti NDC for ne sabi omu bum say mu de mu ye mfui mu nwen na ma be ka atom say omu no meso of galamsey na woman no sabi Ghana for me buafu me nya me di atem Ghana for eturi ye right akopo herade na akopo nkofo ye tue di Ghana for nkofo na scam ye o mas scam ye o Ghana for o mas scam ye etman fence ya wo ha me kan sam ma no koyi me kan ana wo no say kwai so wo ya na ye bechew et Ghana for mesrew se wo ne me ya adwen afa so hedai. Yes, le Gospel Stadium is 14,000. Le Gospel Stadium e hosu be ma. Any per free Ghana akọ Burkina Côte d'Ivoire no. Ghana ye tie ankanto kwansi ye. Ena masori medware aba madwuma. Obi ambomi, obi afetu onsi mi so. But any power Savannah regional, any power bole, any power Solatuna Kaba, esese omu dwane free oman Ghana mu. Eko Côte d'Ivoire, eko siki asylum because entokwa esi ewo mpeswa so. Entokwa esi ewo mampani John Dramani Mahama ne mpeswa so ewo bole. Bae na watchumi ensenie. Officially mampani nka hwe. Officially
Ghana Mampani John Dramani Mahama Santokwa no a ekoso a officially Ghana Police Service a report say enipa 32 ewuo enipa 50,000 enoma tudi afiri ba bi omote na emu 14,000 adane etukotena for refugees e Cote d'Ivoire no Ghana Mampani officially on kasanfa ho na no source man interior minister say onko na onko hwe asem nka endra yesi abrante baako ono efi ekura baako ase ba sola abe charge ni phone otimoto bike so endra akwamukanfo abonitu ekono ewo sola ho na kura ase kane ani ho enti the mobile phone ba sola ba be charge onam kwa so ba no ya bonitu ekono enti meka sei wawu enti obi aka kiro se eho adwo a eho nyoye okuja to ablakwa na oye Ghana foreign minister asabre no a ranking member na Ghana entokwesi wo Ukraine and Russia no okuja to efa plane call Ukraine ho war zone ho se ko shia Ghana for students ekoye propaganda pese kire se ekufo ado aban no enwini Ghana for ho enti Ghana for ma ekosua de ewo Ukraine kanto kwa no nti ono okuja to ablakwa ene NDC for ene dwini Ghana enkola ho enti okọ Ukraine ho ebae nanu ensuo toye ema Bagridam eye ma eme bie Bagridam ema akosomo dam no so eye ma eme bie akosomo dam ema ensuo twifa enkrofo so unfortunately e voter region na enye si na efe krofo adan memem na enkrofo ho kire omo na aban no ebo no homoden various agencies under the government ebo modern so modern e mabeko no okuja to ablakwa ene gifa gomasi eba abonten e granting media interviews in fact emenkro NDC for e can to the extent say na Akufo-Addo ene MPP for eye akanfo na baby ensuo na yira fa nkrofo no omo ya igbefo na igbefo nto aba emfa ma MPP nti Akufo-Addo na ban ayinani omo mpesom beboa eye framantemufo Gifa Gomashi was on tape. Ukuja to ablakwa, they were all over. Emma Eriasiano, no, Yera Mampani Mahama, Eni Nuya Ibrahim Mahama, Eto Emon, Eto Anwa, Edi mattress kahon, Edi Nema kahon, Edi good track mu. Bear track me ensa, Edi voter region, Edi kokoma votarians se, Omuna pe omwasem, inti no monye, na omonsuzu omonnasu no mo ento womo. And now me ka say woko Ivory Coast baby a Ghana for no akwa kamunu a ayro some wo mu say o ma setere mu enye aduane ombedie eden omunya in fact we are getting reports say ebi krada in the open aduane ombedie enye omunya baby na bucket kro omunya bi nware me ka say okuja to ablakwa ene oye foreign minister edana bam se na de sanka otimi ekwa Cote d'Ivoire ho na okohwe make us okuja to ablakwa enko ho onkasa fa ho Gifa Gomashi a na oso ope ayifo asem because omo de anikromfo ono so ne abai onkasa fa ho Mampani Mahama ansuma ye the tracks eko voter region edi nuane ekoye ono so no enani home region for enso akam because omugusu refugees ewo ye fro saying Burkina Faso Cote d'Ivoire ono susu nko ho on fa aduane nko ye on kasa fa ho ene aban entimi enko ho enko hwe nipa no enyomomoa yeti Ghana why na dwene ho da se under John Dramani Mahama Ghana for bi ebedane refugees ewo mumemu yehuni ekoso ewo boko boko ntokwa ehyaase enye ne Kwame Nkrumah no mobre so Batira Mahama eko boko ka kire boko fo se NPP fo empemo asem ejomo ba ban mu a ne ntokwa eba ewo boko na NDC de omo ba asumdwe ewo boko entimo nto aba ema NDC fo because NPP fo eni pa bonofo omunti entokwa aba under NPP ni ba womiane Akufo-Addo for 8 years sola tuna kaba for etnas wa asumdwe mu a obi eni obi ankasa obi antotwede
Under 8 years, Savannah region, Akufo-Addo ni Bawumia, 8 years, Savannah region was very, very peaceful. In fact, Akufo-Addo and any Damboche, and the northern region, Mumi and Sa, and yet easy. Say, over far region, they say, Mono, a half region, no what Mumi and Sa, no what for Volta region, no what Mumi you know, no what for Western region, no what Mumi you know, no what for Northern region, no what Mumi and Sa. Obi anti kitame, obi anti jame. Ensu anto, enframa mo ya anti bosuonka. Din eno mo chiche mu a asumdwe eba kama. Na Savannah region eti asumdwe mu, na Savannah region eti asumdwe mu for 8 years under the MPP government. Ene said the era Mahama eko bole boga e boko ko kache boko fo say MPP for ne ba asumdwe ni ha no enti obi nso betumi aka se Eyira Mahama so ne ba asumdwe ni Savannah region na obi betumi aka sa se Eyira Mahama eni NDC for ene ba ban mu a asumdwe eni Savannah region na se wo ye politics a tribalism religion eni sa ne manema no esese ye free ye dada politics mu because one hwe ye pe na wo keka ko ba bi a enye we a politician and can the papa and you may be one of my infant yourself because you were as a political head no and a political person no, you don't have control over it. Bibi tsa bagreda ma ye bie ma ye bese bie this year ma ni ye bie nso a e bese atwa fa nkrofo ni ma so petrol bo dollar bo what the politician and the politics a wani mbegu ase esa ne na ne ato NDC foi and na petrol bo e kosoro and the dollar holding a costro, what the year politics are, and ye. But the Ghanaian politician, Ebekoso, Edisani Manaya politics, and at the end of the day, no, Ebekoso Egunimuasi. And Tira Mahama, any pane what Savannah region say, a hona ufre, Ukasa, Asunjeba, Ukase Beyi, and to for no tumbi, na call it on your people say, Omuma Ajubrebre, Emma Banto. The Nipa Baku, Miensa, Mienu, and ne. Official report no HS nipa 32 na ewu ye betina we ho no phone no ho se bola soja akosi da ben ana ye betina we ho amenu so akoye se boko ana da bi ye ntimi entran se e man fofo enya ne ye kwae esese wo mampani wo sori esese wa panfo esori esese mpanifo a e ka bie wo mu no esori because enne 2025 na yet Ghana na Ghana for this year 14,000 other refugees e will be mine so maduane die munye omodabre munye yenya bucket poni adware yenya bibia na yenye amanfo akoma no atum enfo bia ho obi enka ho asem. Can you imagine say enne na nka MPP aban ene woso na nka North East region Bawumia afiri ho na nka ntokwasi nipa 14,000 other refugees e wo Cote d'Ivoire. Can you imagine say ene anka ye MPP na wa ban mu na nka chebi entokwasi na nka chebi ni apapa mufo ekon na nipa 14,000 other refugees e wo Cote d'Ivoire. Can you imagine ni anka besi o my Ghana mu? Can you imagine someone crofo beka? But ene Ghana for 14,000 other refugees e wo obi man so boka Cote d'Ivoire. Obi asi wo hu ye, obi asi wonte ye. Na eyara hosem e magana. Bia kwase na ose odem ye dem yonko ne yeneme. Bia na eye wo se gbinyiri o se gbiri de e wa akire. Solatu na kaba e wa akire. Eni ha. Tibe ya meti de be dimi fufuo ene mapoto nsu bia me yoke. Ba che so kwoto se aboa no esi wunu aso a ka se sore ye so en ka se sore ne so because ofiri ne so a odo beba oso bidin di kwaku dawru we ayedwam dwumadie memo ache no pay yes. Oh bunye so ara e so from me ka say we want to have na buhiano Mpacho say movie dia number cause me nyame hu na say it's a movie because me kwa play me hu so but AC ana nyoma AC no so me won bebre because nyoma bi wo ha en say to me see inti say bridges na abemu no me won because how to make call the number 2 din koka ho me hu bi da
And a mashe board resolution na board meetings I am nyina no so board meetings ne bie ni ho a ya tro say de nipa tu ekoka directors no ho nti nim se na esifa bae nti so your lawyers not trauma nti ORC would have to explain nienti a abanesa ele no na minim se e wo se EMP forecast on be build the mine no as omo equity na on be use about $200 million and then they build the mine no but your condition president na dey na say mutim satisfy as na the so called takeover na be ba na dey ya in 2023 we signed an agreement with them per the laws of Ghana no they say obey bibia say I say Ghana for so to me them in say almost so your mine and wage man nti any omo be nti contract they say initially no there's 50 million that needs to be paid for share purchase agreement. Yeah, we can shares kakra but and also up to June 2024 no as I said 150 million eba yeah the EPC agreement yeah kind EPC agreement engineering procurement and construction into Sahabia no can say is in place at the time of June 2024. Papa, yeah, can so china nebebo, so chinechi nebebo, mean to menka. In this agreement, Honomono, they have breached. In the air catch almost say, as a company, no, yen to mean train in perpetuity, yen to mean train affable. Say, Musumu discover mube say, then nebebo, so china nebebo, Papa, ye into a 1 year was say, and ninking a call ICC, no, so that umbet miako, not umbet me see mine, but no marabe see mine. And yes, media war we and the way kasi we akase okono akosesan nyoma why ni say o threatening and o threatening we and yes ani no ade we die e bi kan ye emu ovrem prof bacho be 2 months ago na omo ye bibisa wo Urasam Jona hotel ho no I think 2 days before no Azuma resources at the Krata Babonte say some media invitation the crumbona EMP for the abano and kama media for no enko as media for no koi Emma at an announcement no moye Emma minister can say wo mamu few weeks been among Sharamon settle me but was 5 weeks minister ne musiai as a company Emma mo come to a compromise say this is the way forward ana yes in your minister ne kaya no ya new minister nanka ya new minister ne share physically but through the minerals commission no engagement started into engagement na started here no ehon ye nyina ye hu say ade no say na aye no court na na betumi akọ bi asema man into ye nya ye say ye say court na ye beko into nya ye sisi no de me wanwa bi into na ye nyina ye twen say nya court ni beka bia no as law abiding citizen oni obi nya asem na court say na tie ni nyina nanka you be accept it now you're moving on from a home into baby I woni na case na mo de call arbitration no e wo London e mu de hin na EMP for so withdraw no say Friday as the da be de no mo withdraw free mu no initially no mo nya hin say omuntu mi nya scan and fan by initially na ye ka say ye be cancel on agreement na say ye be terminate agreement no omo mo din kan gane di asem ne ko arbitration ho na ye so ye nim se na nyoma we ko ni nti omo so ko ye omo case no ni ye so ye counter case against them because ni nim se nyoma say bi betumi esi so bi be ka se wa withdraw no wa be fan nyoma na physically because playbook nyoma omo ye is not new. Yehubi bebre, yehubi. Enti yesu ni yesu ya dan yanfoso. Enti